Haka Apollo Trinity Medical Center, kebadan Hajan Garulin, Lower Nongrim Hills, Shillong, kinsawan ke Doktor na Apollo Hospital, bikin thop i Dr. Adel Hassan, Medical Oncology na Apollo Excel Care, iban sawan nak apudro terujiliu aracar arpusan, nado kapor kru ibeje menstep, hado kapor si beje nosngi, iban Sumar, ikinong pang kebadan pang Bampong, hakabun, hakli, berurendang, hau dok not, hau utor, bak kilim notes, kebadan pang Bampong, hakasnam, bak kiwe ru, kijak pang Bampong. I Dr. Imtiaz Ghani, spine surgeon na Apollo Chennai, insadan hak arpenyotrik ujiliu aracar arpusan, hakapor sawaje, hado nyushiteng janmiet, in Sumar, yikinong pang kebadan pang hau rendang, butlum, bagi pang, balat haki join jong butlum, nislip dis, kibakriak kishien, kirang ba kebadan yijing shitam ban yad, bandem ni be urendang ban Plie, bagi kebadan hakindu shitam hakishiem. I Dr. Abhijit Phukan, Hematology na Apollo Excel Care, insadan nak penyotrik ujiliu arjar arpusan, naduk kapor kru ibeje menstep, haduk kapor si beje nosngi, iban Sumar, ikebadan pang dunasnam, pang misnam, bat baslem ban set kasnam, hadin ban mensaw, pang hakabagasnam kami palat, bat wapenlong ya kasnam ban lang, pang Bampong ni cancer snam, bat kiwe ja pang biadai bagi pang snam. Kadba Doktor Pubali Deka, Pediatric Neurodevelopment, Bakamis Manisha Nayak, Pediatric Occupational Therapist, kinsadan nak arpu pratrik ujiliu arajar arpusan, nadu kapor, kadui beje menstep, hadu kapor arbeje nosngi. Dr. Chetan Kabra, Spine and Joint Replacement Surgeon, na Apollo Hospital Guwahati, ubas Sumar ni pang singkai, pang butlum, pang khosiu, badan pang osteoarthritis, baken kelia, bamensaw ke jingalai sports, joint replacement surgery, arthroscopic surgery, bat baken chieng, onsedan nakar pundro truk ujiliu aracar arpusan, nadu kapor kru ibeje step hadu arbeje nop haisngi. Nagabentaban book ek appointment, laban telefon hau number, not lie, ndru saw ar khandai, san iwe, not iwe khandai, bat khandai saw prasan, like khandai, nyo ar, nyo lie, bat nalokata, ka Apollo Trinity Medical Center, Plie ek Diebetic Clinic.